Alléluia. Megado ezona misire kake. Amen. Mau ne don semia be hose. Alléluia. Mau ne don semia be hose. Alléluia. Alléluia. Novio, ne mi va pour que minyabena enusianu ikemila ola eni nyaglori kure mi ontomia pa gbenti. Alléluia. Nyɔnu ike no husisi dolem la mereke me nglo me gloma o nyato ne bena ve kasi Yesu be awuntiolo. Minya mere gloma o nyane o nglo la fire bena ne o lele do anu kasi amere ba awunti pola podo yoyo. Alléluia. Ta nusianu ike ne va ma o ba pe mejawa na we ple hose. Mega kwa Amerike gbo. Mega kwa Amerike, mega kwa pastor, mega kwa Amerike gbo. Yentie meni trust boss, mi me va e tro alona ne gbo bebe na jiku ao. Mau ike nye gbogbo. Mau ike gbo na me pe chime. Mau ike globe mau we ale ike ne glere nye tome. Ne mau magwe ne vala. Usianu ike na ola we ple hose. Alléluia. E wona nblanyu nam be mi mette le khoma uti le se. Eye biblia bena ale ke mia hwese ne me senyao. Pika e hose ne wacho ne me senyao. Laissez à tamaga bleke novio elle veut vede bena enya ba biblia me nyale ta biblia rula no asio. Alléluia. Hose magiki maumenye magiki to ameyoke cha ono e trust bosbo ple mumela Afrika be ti hose una bena amo trova maubo o globe yo cho yo pa gbe na maula o hona si bena magiki be alo cho nu ya na cho ya na cho we ya la ne yo woni ne mala yo akpon kunu ta eno na facile bena mi akplo alo amo ne kplo ame yo ke globe we ya ne ba we ya no reke we ya ne ba we ya no reke. Le megbela nuwa vanona evenau nyatefea eye ame sugbon kplo de bebleme mawu fe nya ike nye mava la eye nye ma miava gbe be telili be kelili mawu fe nya me yayira le na miawo bakple miafe dzidzimewo. Faut que Gislain le Seigneur que les blancs. Alléluia. Fait mao elle veut venir toi mais nyale ke ma plero. Mais le blême na nyento doki. Mao fe nya Biblia bena e ya mano me o mati ma ona nkeo. Amérique matema trop situation mi ola bouffon novio balo kwe. Alléluia. Maui ke me glena me ne le notelier pe nyame ne le chowa femme veo dare pe nyame Maui ke ne de vio to line obe le kaka gbeda po elan yo ke le gbeda da po o do awline be sena onko. Alléluia. Daniel va nyabena Satana ikenyi miabe futola enyabena maubwe neva. Alléluia. Ta nu ike wa woye watem ade ojura le nyagboa ade ojo. Alléluia. Ta me dekuku.
me de kuku mawu ƒe nya Biblia megagblɔ be nyemenya xexlẽ o nyɔnuwo nyame eyime ke nyame tɔ tsɔtsi yia tsevie nyame nɔ bon magblẽ terre à terre tsevie me nɔ minya bena nyɔnu yiwo ke nɔna gbedoɖaƒewo woyina tsɔtsi kple tɔwo gbogbo tɔwo meyina sukulu oa gbogbo tɔwo mekafɔ sukulu xɔme kpɔ voa to mawu ƒe gbɔgbɔ be dɔwɔwɔ kpakple Biblia be xexlẽ gasia game la woatsã wɔna nukɔ wodzina gɔme ta ŋgbagblɔ be na ne msua mate me wɔ numetotoa ƒe Biblia ne mi tsɔe ne mi va fi akɔ tsɔtɔ wava do gbe ɖa to na gbɔgbɔ kɔkɔe be ne kpe ɖe ŋuti yemenɔ letri ɖeka nadze Biblia xexlẽ Alléluia voa nane na to nɔ o medzate xlẽ o elabe enya be ŋkɔ ema me fi ka o xɔxɔ ale ta Satana ma ɖe mɔ be na xe Biblia gbe ɖe o elabe Mawu ƒe nyame ŋusẽ le Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti míade nugble ku ɖe kpukpui ɖe ŋuti Mawu ƒe gbedeasi ke wòtsɔ na mí egbe nyi mina míaɖe agbakpekpe sia agbakpekpe ɖe míade nugble le Hebritɔ ƒe agbalẽ 12 mi egbea míasrɔ̃ nu alo egbea maganyi Mawu nya míawo katã míafia nu alo tsitsawo le mía dome alo Hébreux chapitre 12 ame sia ame ya ƒo nu alo Allô, Maman James. Hébreux Taouyevé. Hébreux chapitre 12. Miakle cho pupigban choi etonlia ti chuchugban. Alléluia. Abigail, français toi le bois. Français Bible le bois alors. Quel me clé pour bien quoi la clé français ton ami et c'est. Et yata miao han esi da sedi lao le fe alili poganto pour clamila mina miade nous pepe sia nous pepe ple nous vont si de ato de milada eye mina miatsɔ dzidodo anɔ dudime keke si woɖo na mi la dzi eye miakpɔ Yesu si nye xɔse ƒe gɔmeɖola kple nuwula ɖa ame si do dzi kpe atitsoga ƒe fu eye mebu ŋukpe o le dzidzɔ si woɖo ɖi nɛ la ta eye wòbɔbɔ nɔ anyi le Mawu ƒe fiazikpui ƒe nuɖusime. Mibu ame si do dzi kpe nuvɔwɔlawo ƒe ɖeklemiɖeɖe na ye ŋutɔ la ŋu bena ɖeɖi naga te mia ŋu eye mia gbɔdzɔ le mia luʋɔ me o. Mianɔ te le afi ma. Abigail, clé français anami, clé nami c'est serrero. Hébreux 12, oui. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous développe si facilement, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Verset 3. Oui. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Alléluia. Verset 3, c'est bon. Alléluia. Mais dis bien, a dengle coude kukui. Bon, miatem a dengle a coude kukui e velia kudo tonlianchi. Vois kukui ban to a miatro akle. Mais de kukune fofo James la te trokle na mia. Le vegbeme. Kukui ban velia. Ban ple velia. Ebreto pagbale taweve pipi gbanso yevelia eyata miawo ha esi dasedidi lawo fe lilikpo gan nto fo khlamila mina mia de nu pepe siwo nu pepe ple nu vont si de todemi la da eye mina miacho jidodo ano du di mekeke siwo do nami le eji Donami la dit. Amen. Mais de kukumia noté là, afimamia dengle vite cuia de ko. Messia me se nous reclé allô. Allô ma trochlé. Fofo Gislain. Ma trochlé. Eyata miaohan esi da sedi la ope alili ko gan to pour clandomila. Mina miade nous pepe sia nous pepe ple nous vont si de ato de milada eye mina mi acho didodo ano dudi mekeke si odo na mila ji. Alléluia. Nous ka mi atem asron cho bukui mamel. Mais c'est ça ori. Sister Anna. Nke mi ate masron. Egbe mi a school alo. Nke obe mi awo. Upi abe mi awo nane alo. Alo. Nke obe mi awo. Alléluia. Mais qu'est-ce que la pérémiantio? Fofo James. Amen. Obe eyata miao ha. Esi da sedidi lao pe lilikpo gan nto po hlamila. Chuchugba pupi ale gbogbom na mi bena me kawe po hlando mi o. Da sedi la mawade be kaeva mo nyo. Onyi mawu fa mo. Wa we po mawu fe lilikpo. Mawu fe amegbonono fe nti kokwe. Otrozu lilikpo. Vo hafie mawu va megbononoa ate kede tia. Owe da sedi la ba lilikpo mema.
dasedilawo ƒe alilikpo. Un Ŋuti nuage de kɔkɔe si ke ɖe le dasedilawo dzia eye le di dasea tso wa ŋuti. Hafi wotsana anyi anɔ dasedilawo mawo domea. Egblɔ nya tɔxɛ ɖe le teƒe elabe Mawua enu kɔkɔe wònye, enu dzadze wònye. Mawu melɔ̃na nu vɔ̃ o. Hafi agogoea edze be atrɔ wò dzime elabe Mawu mekpɔna míaƒe nyonyo, míaƒe ŋkume alo míaƒe dɔwɔnawo vɔ Mawu kpɔna míaƒe dziwo ƒe goglome. Ale sie mi lɔ̃e ɖo, ale sie mi le subɔe ɖo. Nenemae dasedilawo wolɔ̃e, yewo subɔe, ye lilikpo ma amegbɔnɔnɔ ma ƒoxlawo. Amen. Ke dasedila yawoa egɔme nye bena ame yiwo ke no be ame ɖe nyi dasedila, ame yiwo ke kpɔn teƒe mema ƒegbe ma alo. Eyo. Me yi ke la te di dase tso nane ŋutia ye nyi ame yiwo ke kpɔn teƒe. Ke wo ne le gblɔ dasedila le fia ame yiwo ke zɔn kple Mawu le blema. Ame kɔkɔe yiwo ke to Mawu ƒe mɔ dzi eye wokpɔ mekao, wokpɔ Mawu ƒe nuteƒe nɔ wɔwɔ. Wokpɔ Mawu be nyateƒetɔnyenye. Wokpɔ bena Mawu la menye alakpatɔ o, menye dzromawu o. Enye Mawu yi ke nye Mawu le eɖokui si. Ame mawo yiwo ke kpɔ numɔ teƒe la abe le Biblia me, Abraham, Mose, ame kɔkɔeawo, nyagblɔɖilawo, ame mawo katã la woawoe zu mekawo, dasedilawo, yiwo ke wɔ nu kawo, woƒo xlã domi. Eye Mawu ƒe dɔla yiwo ke wonɔ Mawu ŋuti, womekplɔ Lucifer ɖo la, woawo katã kple dziƒo ƒe aʋakɔwo katã la wozu numekawo, dasedilawo. Elabena wokpɔ nuteƒe na Mawu. Eye wozu dasedilawo wowɔ nu kawo. Biblia bena wozu abe alilikpo ene yiwo ke wɔ nu kawo ƒo xlã domi. Ke le míaƒe fukpekpewo me la, mi ɖo la dzesi alo le míaƒe azɔlizɔzɔ me mi ɖo la dzesi be me le zɔn abe nye ɖeka le zɔn vɔa dasedilawo sugbɔ yiwo ke woabe ŋkɔ ŋku le tinye. Mikpɔ ne woya ƒo bɔl le kɔsida me woƒo match woƒo Champions League mikpɔna ale yi ke le terrain amewo suna gbɔe, amewo nɔ do wuli ame sia ame la nɔ ke ne wodo agea ame sia ame la kpɔdzɔ woye wo bɔn no do age na wala oh hallelujah. Ta menye o ɖekae le o, dasedilawo sugbɔ. Fifia wo bena edudzime keke alo azɔli ɖe le ŋkɔ na mi, dɔdeasi ɖe le ŋkɔ na mi, mi meva anyigba dzi ko. Nane le yi ke Mawu tsɔ de asi na mi. Eye ele vevie ɖe wu be makpɔ akple maɖu. Ele vevie ɖe bena manu aha vivi. Mado dzidzɔ na nye luʋɔ. Dɔdeasi ɖe le Mawu si, edu ɖe le Mawu si yi ke wòdi be naƒu. Eye daseɖila mawo le, eye ke amewo le ƒo asi kpe be vas-y, 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 vas-y. Yi ŋkɔ ne le dzi be agbɔdzɔ, ŋgbagbɔdzɔ o la, ŋgbagbɔdzɔ, ŋgbadasi le ŋuti o la, ŋgbawɔe nene o la, ŋgbawɔe nene o, don't say. Hallelujah. Voa me di be miakpɔ nane le kuku velia, me de kuku trɔ le kuku velia na mi. Fifia kuku velia me ame sia ame ya fia nu mi, alo? Kuku velia me. Eye nyakpɔ Yesu. Elle se mi 20. Kuku gbãtɔ abe nu fi yo ƒo tso minamia de agbakpekpe si agbakpekpe. Fi ma me di be miakpɔ ma. Partie B. Minamia de agbakpe. Ema
ebe mina miade mina miaɖe nu nu kpekpe sia mina miaɖe nu kpekpe sia nu kpekpe kple vɔ̃ nu vɔ̃. si ɖea to ɖe mi la ɖa. Amen. Medi be na ame ɖe ne kpe ɖe mía ŋuti. Aleke míawɔ eye míaɖe nukpekpe sia nukpekpe. Tutugbã nu kawoe nyi nukpekpe yiwo ke atem axe. Mikpɔ be wole gblɔ be mi le dudime keke ɖe me alo. Agbe abe azɔlia ele abe edu sisi nene. Le nuwɔa la ame yiwo ke le du sim la wole mɔ kpɔm be yeawɔ ŋkɔ yeaɖu tsi. Mema vɔgake Biblia le gbɔgblɔm be na nanewo yiwo ke le mɔa dzi la atem anye nu ka o. Agba. Alléluia. Nanewo atem azu nu kpekpe yiwo ke axe mɔ nɔ be na matem ayi afi ke le dzi la yɔ. Alléluia. Medi be no tsɔ nutata yi ke meke ate ma ƒu du kple ekpe mɔ. Alléluia. Ekpe alo. Doma hia ewa gba kpe awu nu. Ne le tsɔ akpete obe ne dza ƒu du. Obe fifia be sɔdzɔ otu obe aʋari dzɔ lo kpo be gbana. Ko ne dza ƒu du. Wa mekae abe adro chaise ya ame atɔ̃ alo ame wo ya tsɔ ƒu du. Alléluia. Oh, be game abe chaise ya mo ya le ya tete. Alléluia. Nuke mi ya o tutugbã. Nuke ne ya de tutugbã. Afɔkpa. Elle avait une afɔkpa la va remono bena. Alléluia. Amen. Alléluia. Enu yo kata la tem ani nu kpekpe. Enu yo kata atem nye agba kpekpe ano. Amerike la ja futu re dira. Ele bena nunya ba kple si jeje ane wa suesi bena ele be wa onko. Madeda. Fifia biabia nu ke atem ani nu kpekpe o. Ano Kristo tɔdzi o. Alo agba yike la tem atereji yike axe mo bena matem asi du yike ma utsɔ da ɖe ŋkɔ ne o. Sister, nous vont. Bible a da si ɖe ma dzi lo. Trɔsɔ va mia kpɔ. Ebe nu kpekpe sia nu kpekpe kple nu ka o. Nous vont. Hafi mia ƒu nu tso nu vɔ ŋutia, nuka ye la gatem anyi nu kpekpe o. To vo na nu vɔ. Ela be Biblia te gbe ɖe ma ya dzi be nu kɔ kple nu vɔ. Alo? Ela be nu kpekpe buwo hã ole. Menyi nu vɔ ɖeɖe o. Voa nu vɔ ya Biblia da si ɖe dzi be ne ema ya enye agba kpekpe ŋutɔ enyi gro kayu ŋutɔ ne dza do. Nu katã la gatem anyi nu kpekpe o. Mama. Míaƒe ɖikekewo. Mawu ne yra o. Ewɔ nublanui ŋutɔ. Gaɖo mo me gblɔna be fifia ɖe ne me xɔ Mawu dzi se o ɖe. Nu ka ŋutie na va nɔ tsɔtsi. Nu ka nanɔ game gu na ɖokuiwo ɖo. Hallelujah. Mi kpɔ be Satana ba me azi ve ma. Ne me xɔ Mawu dzi se wa, na be dziga. Alo na be wɔ nane yi ke game ya la ɖevi na o. Alo. Mema. Vɔ ne gbadzo be we yi dzo va vɔ. Vɔ me tsɔ xɔ se va. Me tsɔ xɔ se va.
miabe dikekeo nu kachao miabe nkao miabe vonvon miabe hihe amebe tame susuo eya Yesu gble alo be nuku yo ke o wule pe o di la hihe amebe tame susuo hihe amebe nu jojuro la o nkao o zukpe yo ke nabe nukua matem amio. Alléluia. Eye enu sese ike agatem ani agba na ame ike le dufum la nyi bena ame dokibe ji chocho dade hehe ame alo enu yo ke le hehe ame di alo enu ike ame atem awo no le hehe ame matro bleke ame be ji chocho dara nko hehe ame be na neji hehe ame be enu ike ame latem awo no alo enu ike hehe ame atem acho now novio eyanya agba sesiade. Alléluia. Eye gbedodola ike midola no gbesi agbela pere nye jinchi Alléluia. Ela bena agbama ike lere jio alo enuma ike ntine le tereora eya ya ni mohenu ike la onko ne ma ube tofia la na be aw be de kuku no te vire gbo mi don ku lot be sroji obe mi jo ela bena me so sikao me so ebe avo deke mi yona avo tawa tiga alo e kacha wax super obe mi jo mi note la oh le fima le trop tôt obe mau dola on to tutu obe na oneju foga ke ame poso egba be ya pomgbe domera be na de nu kele joy de ya gati atroya de atroya be choy be waxa de atroya be choy be sikab oh po evoa novio etros unko echeko ela bena matem ano no ame vedomu matem ano ameru odo chan do to fia fifia wa metia neja meti emu ame vedomu magatem azon ayin kob. Alléluia. Hihe ike memiele a hihe ayinare chochromevo eyinare chochromevo fisi afi. Alléluia. Fisi afi. Eti yo ke mi le nono, nu yo ke mi le dudu, afi yo ke mi le yi. Garomo ne le do hodo mezereka, ne le do gbera, ne le do hodo me on ton na no senti na no le l'homme na nyave fia. C'est que démon we te fait. Bona kwa mo ajra do nwere. Miabe do me. Mau to kwela garomo mau ma glonyaro no. Vo on ton anya. Alléluia. Kikima me mau le blona mi bena mine tole. Mine gacho mi ape diwo cho dade o. Alléluia. Amero be fome o me. Amero a fome o agban enu yiko wo kaka chokpo kesino nu monto a fipode de voir. Christo to chala be a fipode kesino nu a. Be incham do la hotonyi ole manu anke oye o la benyam akwe ncham ho nchantonyi wa ma unto swenam yo
ne ma utsɔe na wa gbɔ gbɔ nyui ɖe gbɔ gbɔ nyui ɖe agbakpekpe si agbakpekpe ame ɖewoa ale yi ke wa da si agba ada si nane ŋuti ne wa yi abe awo nye ma da si ɖe ŋuti gbe ɖe o enyia kem nyinye o enyia nɔvio evɔ lo evɔ ntsa ma sɔ fiɔn be na nva lome ntsa ma sɔ fiɔn be ntsa nva lome me dzesi ame ɖewo nene mekpɔ si ɖo afi ɖe ko 40 ans 42 43 eku egble enu yiwo ke bele gblɔ be yi be asɔ fia moa egble wo da ɖe egbe da si ɖe ŋuti parce que ŋkɔ mi le yi afi ɖe da si ɖe ŋuti ame ɖewo vevesese ɖewo tɔ ga ɖewo moa eve na lo nanewoa na se veve kakakakaka voa Mawu nye nyateƒetɔ ne le tsɔe nea ela vo ŋkeke ɖeka ŋkeke ve ŋkeke tɔ̃ ne le tsɔe na Mawu wa lo ne le tsɔe na Mawu edzi ala fa nyateƒe matrɔ ma menyi be na me le kpɛ o nye ŋutɔ tsã ela fa ne le gbe gblɔ ke nu me gblɔ be awo Mawu agba ya o esu la me nam o esu vɔ gake ame tsɔe na o o ɖeka koe la te ma ɖe dzo le tinye dzi me tsɔe tsɔ ke me wɔ nane ke o ela gatrɔ va la o me tsɔe tsɔ na kpe ɖe ŋuti nye bena nye tame susuwo ne nɔ me o koe vɔ nakpɔ bena vevesese ala fa Alléluia. Agbakpekpe sia agbakpekpe kple nu vɔ̃ yi ke la na bena matem awɔ naneke yi ke asɔ kple Mawu be tameɖoɖo na wòagbe o eye ne le tɔe dzi la ezu abe ka ene yi ke awɔ ŋkɔ o adɔn va me gbedome wogblɔna be woblana ame alo woblana nyemenya be mi sena nyama alo Alléluia minya be Biblia Yohanes be agbalẽ tɔlia ebena ame yiwo ke wodzi tso Mawu me tso Kristo me la be ole abe ayaƒoƒo afi yi ke Amerike menya afi yi ke wotso nɔ ni fi yi ke woyina Alléluia wola te bla ayaƒoƒoa Alléluia ke ne amea ŋutɔ le babla me vɔ la elabe woblae da ɖe vɔ la ame yiwo ke wokpɔna viviti me wola gate ma wɔ ŋkɔ elabe ɖe le babla me le teƒe ɖeka me vɔ da ɖe ta wola gate ma wɔ ŋkɔ agabla o mikpɔ Satana be dɔwɔwɔa ye ŋuti be le gblɔ be ŋkɔ ɖe nu ka ɖa o agbakpekpe nɔvinye dzima ekoma gblɔ ma matsɔ kea nu vɔ̃ ye wònye alo elabe be ŋkɔ mina miatsɔ ke Alléluia edzi la ne matsɔ ke fi ke matsɔ ke le la fi ma ye fi ka o ase be ŋusẽwo kudo eku be gbɔgbɔwo fi ma ye wòɖo na me le wa Alléluia Biblia bena enu yi ke mi nyi tsɔ la megawɔ ŋkɔ kaka si ŋuti o nyɔnu yi ke menyi srɔ̃ la megawɔ ŋkɔ megaka si ŋuti o ŋutsu yi ke menye tɔwo la megawɔ ŋkɔ ebe megadze klo na ŋkɔ Mawu megadze klo na nutata ɖeke o enye ɖeka ye nye Yehowa
Minya bena amero me xɔ nyama dzi se wa. Hein? Alléluia. Mais Jessi, Yesu ne kpere mianti. Nous ewɔ nublanui. Nɔviro me Jessi va yi tsã. Zame toto tona gbera. Dona de ye, vɔ no do a de ye voa. Na Maria tsã le me. Nyeme le gblɔ be mele mele zu amewo o lo alo mele o. Ne le wɔn avɔ aɖe gbɔgbɔ ne nanɔ en contact kudo. Nɔviwo me va se wobe nya après o to nu me bada. Elabe enuwo katã wo tsaka. Enuwo katã wo tsaka. Kristo tɔwo be Koran tsã ma wo be lɔlɔnue ta. Wo be Moslem tɔwo le tsi nu dɔa woatsã wo le xle Koran. Kristo tɔwo lo. Wo be Koran be verset ɖewo le ke wo tsã wo la nɔ xle. Gabriel be prière o. Raphaël. Jonathan. Nous catchons. Alléluia. Pourquoi il fait lien? Clairo nous voit. Esia. Eye mina miacho didodo ano dudime keke siwo do nami laji. Amen. Amen. Pourquoi il fait lien? Eye miakpɔ Yesu si nye xɔse ƒe gɔme ɖo la kple nuwula la ɖa. Amen. Amen. Miakle yedzi ame si do dzi kpe atitsoga ƒe fu eye mebu ŋukpe o le dzidzɔ si wo ɖo ɖi nɛ la ta. Eye wobɔbɔ nɔ anyi le Mawu ƒe fiazikpui ƒe nuɖusi me. Amen. Amen. Ebe eye miabe ŋkuwo ne nɔ ebe ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. Miabe ŋkuwo na nɔ me kadi o. Yesu di. Yesu ɖeka yela na Mawu subɔsubɔ la se vivi na Mawu subɔsubɔ. Kukuya ŋkuwo la nɔ me kadi o. Yesu di. Ŋkuwo la nɔ Yesu. Fifia no be ŋkuwo ne le Yesu di are fike Yesu are. Fike Yesu are. Yesu fike ole ma son ŋkuvi da ɖe dzi o. Yewa. Alléluia. Mais qu'elle a te kpere mianti o. Deke miabe ŋkuwo la te nɔ Yesu di ro. Frère Gauthier dit la gblɔnya ɖe. Yesu ale nya la me. Yesu enyi nya. Donc ne mi tsɔ miabe nuka o. Miabe mɔkpɔkpɔwo, miabe xɔse. Enu yiwo katã mie le mɔ kpɔm na tsɔ da ɖe me kadi o. Yesu di. Alléluia. Salomo ɖe gblɔna bena abe ale yi ke ame yiwo ke le dɔ wɔm le fiasa me wokpɔna mɔ na efia alo kpɔna mɔ na woatɔ na woaƒe hiahiãwo la nenema ŋkɔ mele mɔ kpɔm na wo Yehowa. Alléluia.
nyati anyi nyati sese ade minyabe na miame gbogboro a miabe mokpokpo le miabe salaire dia. Alléluia. Mele me alo. Chérie, mele me alo. Parce que ne ma auto no be dasi le don anti fifia. Ola question tutu gban tona yime. Ye ma o ereko. Alléluia. Amedoa miabe mokpokpo le miabe veliadi. Blobe me karedi. De pepe de ya novinye. Fimae problème alema. Allo mokpokpo le pasteur ya de ke dibe hey ne glom pata pata au moins ma frère bo elle a pérentinye kwe. Fuma veve c'est la mauvais dimele wa. Alléluia. Chomya ben ko cho dat me kacho. Yesuti. 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 Minamia ho Yesuti c'est. Ameroa c'est que on t'a la tourna de cul bon yim pas le ho Yesuti c'est. Atona Yesube me chonya pe no benani a fait tona. Alléluia. Et nous c'est au dans la Bible mais obe maou pour Israël vio le gbedada fo feneno plané. Le fait blané ma mea et défiant bena watem anu akpe yike nu dudu mananyo ebe wa anu akpe le yipe nyanu. Obe wa ba fokpa o la me on ko de ke medwo. Non vieux, maou ne pere mi ave consenti. Maou ne pere mi ave consenti. Gbogbo to ami kona sibena amere blonyare ebe chai no ho ya feme. Fifia yi to iba twafe, ile iba feme. E ba le bien recubé na de. Cha de ke wona do ma parce que fifia yi ke en to ba le ba ho me amele pe quoi. Il y a des comme ça, il y a qui mi dogo les réunions. Et tu appelles le cas et Michinto bébé para jamais. Et ben le tournant oh, mais me gars n'a que gomme ce mot. Il recevait, ne il va peu me quoi. Il vaut. Mais puis il va aller bien, il doit se benade. Tiens, il qui no a peu me de. Il qui yo en héros. Parce que il peut benade tiens de nous fia. Mawilo. Mawi. Ena mautona Israël vio bena mi pomia do kyo dignere be mi megava na bena ne mi anigba ike medo tarena mila mi ga hose bena e me ke mi ekpoke sinonu oda mi anlo be mekao Yehowa ela bena Yehowa enana nse be onko wa woto ena hokesinon. Alléluia. Ne devi de ka jedono ye koneve ti kondin keke vea fima ena segome bena ma unya tepe ma e ya ye onanko ye chona nu si anu chona na amegbetola do be mi la we no la ho le contrat déjà signé le noua fima ena tona be ma uye la onko la kasia mebe tinti nkuo ne no Yesu di mebe nko nkuo ne no Yesu di nkuo ne no Yesu di eyama onko mable ogbelo le sambe titina nkuo ne no ti to ne be Yesu nkuo le ti nkunye o le ti o owenyi nye mopopo bowe nunye sia nunye acho avanam bowe honame acho avanam nyen college nku mega no amegbe no vinye
Garo moare me ba glona be mia megbeton to mia be nya seselo. Alléluia. Amegbeton la blo kaka vo la gba kara megbeton di. Elle a non go. Il sort là quoi. Elle a oh là novio. Le cœur de l'homme. Mio amegbeton e yu gbe bia ba amea kwa de. Ame onye. Ebe lesi ata amesia me wanye ala patoma ou de ka anyi nyatepe. Alléluia. Nya pe ko ni no Yesu ti. Mi la va yeti kosira ike gbana. E de kuku no tro jureme. Ason le jidodo me. Ason baple courage. Akpomona Yesu. Akpomona Yesu. Akpomona Yesu. Yemenya nu ikenti tae miabe fomeo mi tole transbosubo me. Bo mi mele ado Yesu kpo. Alléluia. Mi mele di ado Yesu kpo. Mi mele di la cho miabe dio miabe mokpokpo kata cho dare Yesu dio. Ma one to nsemi. Ne yame wewa novio ne Yesu yame wewa. But si a okeke a tourner en rond kwelo. Tourner en rond kwe. Ma 100% tourner en rond. Jean la tro kaka va. Na kobo il est kaka ko oh. Si me jole ni soya fin ko la wa kporo ki ole wa. Medaja fofo ni fofo me nyawe na tiwu. Ola ela no semblant o mlein comme si quoi o le ela semblant no benare o le inconene o la trova no te pereka. Ha mama di la glonyere. De kula si meniso on ambegbe considère gbe 2 semaines bâtiment quelqu'un etoy no vale ya o ma no te vide adogbe na no vi o nsu de asulu nto koko ye be ho da gbe be fiosi amonu o ma no te vitukuido po ananyam to fran gbona be gbereka ma po opportunity de magero nyɔnu adzi kpɔ anaviɔvi nye va si me be wodza biɔ eta eye navi kplɔ me ple avɔ ka be le dzi eko be le dzia le nyɔnua gbɔ emi yi fiɔsia me no be age ɖe xɔa me akpɔtɔ kpɔ akɔkɔ lo emi ɖo xɔa me kpɔa exɔ mi nyuie ɖe mama ɔsi be ŋkpɔna ɔsi be dzesi be nyawoa ŋtsa nɔ asi xɔ me va yia. Et mi le pompo quoi mi pleinu dzidzɔe mi pleinu ne fine quoi me voir de maman mate ka senvi de quoi be bien sûr nani embe maman me de kukulo ende journal fia ndona dzidzɔe na mo na me va le yia o ma no te vitu kuinde la pompo nsu akela gbadia nya na mesibe amenyi gbɔn nene voire mdina be ma va fi voe gbea ma u de monam nde kuku no do asi eji vide ebe ye nto ye negbe do na me de no toro fun 10 minutes a dollar gblene ye mbe mama nde kuku lo gba biji domo me didi gbe ado de ko ebe gbe wa nto a gbronya ko jira gba mbe de nde kuku lo njibe makpo ba mi abe church kwa ebe o musubona ye mbe nyawa okay enyo akpe kaka kwa ebe o ne nya de le agble ye mbe o nya ke le ai po nya mle gbron
emua dzi ame ɖe kpe ma nɔ tevitukui ɖo aye kpe va kɔm be esubɔna edzɔ dzi nam be odze si Yesu akpe enyo eiza ɖe ekpo miɔ mi to dzo enye kpetɔ asi amenyi sɔkpɔ wobe nyɔnua ku emnɔ teƒea be ame kele gbana be nyɔnua esubɔna wobe fikatɔ eli nuwo ɖe axɔme gbagbagba vɔa eyina gbɔgbɔ me tsɔtsi emezɔ le yia ɖe ekɔ mele bia ɖe ƒe be Yesu ke sinɔnu gã ya ba tɔ be Batima keke nyɔnua tɔe ke be dzo ku efia ɖe kpɔ le segbea be ekeke nu la va yi ŋgbazɔ gba ɖo afi ɖe Batima ɖo gba le tu ye be Batima ya tsa ame ɖeka tɔ ame ya mu dzesi ya nyuie ɖe ye be fi ya tsa ame ɖeka tɔe vɔ ame ɖo ha ya afi vi ɖe tsa ŋkpɔ gatete le tu fɛ ŋka le dzɔ ekpo ŋgba le segbea le to me be ye keke nu la va yi be mi dzi dziƒo fiaɖuƒe kple yeƒe dzɔdzɔenyenyewo ba bia Amen. Amen. ena ko le gblɔ nya keke aɖe ele wɔ emi ya le so gɔmedzedzea be nya kekea Amen. ele wɔ nu ye nam bena ɖe kpɔlɔ tu be srɔ̃a susu me me de to ne yi ma yi oho enuwo anuzaza ma gbã be nyi dza kplɔe ɖo ɖe fifia ele trɔ be yakpɔ ɖa be nuwo gbãna ya va trɔ zu dze kɔ eŋutia ɖe miasɔ miabe ŋkuwo keke da ɖo Hallelujah. Mawu dzi Hallelujah. emi le anyigba dzia miavivu kple anyigba dzi be ŋɖo ya ye ku ɖe miabe dedenɔnɔ le ŋuti na me kple ŋɖowo me vɔ manyi ŋɖeke ye ati susu me na mi kaka axɔ nyam le ɖe kuku ne Mawu ko tɔ ŋƒua dzi kpam le ɖe kuku ne Mawu be zi geɖe ne miasi masi ŋvɔ oa susu nye vɔ ne susu atɔ vava ŋkpa Mawu nɔna enu ya ŋƒoƒo nam zi ɖeka be lekeleke nisɔ Mawu gbato srɔ̃nye dzi gblɔ nya ɖo nam le asimea edzidzɔ gbogbo ɖe Hallelujah. da akpe ne Mawu be Hallelujah. ele ƒo nu na mi esia yi Amen. akpe Amen. Hallelujah. Mawu ni kpere mianchi. Mawu ni kpere mianchi. Nu ike la na ame la nɔ agbe le bonheur. Deke miagblɔ le ƒegbe me. Enu dzedzi na me. Dzidze me. Dzidze me. Yenyi bena na tsɔ ŋkuwo tsɔ da ɖe me kadzi o. Yesu di. Yesu di. Yesu di. Ok, il y a étude biblique alors. Il dit. Mɔkpɔkpɔ si ke ne le Yesu si ye wòlé ɖe alɔ me ŋugbe si ke toa do nea Yesu lé ŋugbedodoa ɖe asi meka fukpekpe ɖe kpekpe o meka evlodoa me ɖe kpekpe o meka mɔxenu ɖe kpekpe o enɔ edzi va kpekpea le to ɖe mi be míakpɔ Yesu ƒe xɔse si ke ne nɔ esi ɖa ye wòte ɖu fukpekpe vlodoa me ehiãka me kaka wòɖu edzi ve nɔ fofo la ƒe ɖusi la me nenemae míame siwo nyi Mawu vevi la ye míexɔ edzi se la ati so ga la va mɔ dzi ne mi kpoe mi ɖo la dro kpoe vɔ mɔkpɔkpɔ si ke ne le mía sia ke nyi Yesua mi ɖo la lé ɖe asi. Amen. Amen. Alléluia. Mia do gbe ɖa. Nɔviwo Kristo tɔ ba gbenɔnɔa, gbe sia gbe ba gbenɔnɔe. Gbe sia gbe ba gbenɔnɔ. Mikpɔ be mana Mawu de se bena ame ɖeke ma wɔ nu ka o. Ma kui atsɔ da ɖe xɔ me be tsɔ ne yava wɔ nu ya. Elabena wobe yeƒe amenu vevewo wozua yeye ŋdi sia ŋdi. Le sia ta gbedodoɖa fiama egblɔ be na mi ŋkɔ egbe míaƒe gbe be ŋkɔ keke nuɖuɖu
Besia bebe nu se ike na cho anu agbe. Besia bebe nu ike ne hia. Me le fio ha ogbo dara fire olo. Alléluia. Maula na bena asisi no la va plenu. Wa mawu ye lele bena miaba pe o. Mawu ye lele bena miaba pe. Alléluia. Nyoto kwe no globo ne amumba plenu are ke mja oro ne ke mawu ye lele bena o. Mawu ye lele bena o. Ko no no we dome onyi bebe are obi o ba mere ja ba plenu na ya. Ha ko nyi vukwe ba nsere kpem la si o no ya ala ya simo me ke pota o mawi lesi atanya ko globe na awo difo fiadu pe nu ike na na be na vonvon no na mia be dome enyi na be nko agbayo ke mi onto mi do na mia ku nyemele mi o ke kemi le melo mi o ke kemi le me enu yoke onto de nyabena yimekpo dasi na mawu ela bena ne dasi do kio na mawu nyabe ye to e menyea ye onko ye le abena minya me yoke le na dogbe a no ina dogbe o do ro ra dogbe are ola no fo be nka no ja domi ro ra dogbe le dome ara oh you be ela ben ko no ja gbe do ro ra dogbe akwa o ja ko nu ike na acho be no adum le juam ola twe no enu ike ehuro ticha wa twe no hallelujah ta ne le nyabe ye to e menye enu yo kata la sinye ye to e menye la ma de jiri bleu. Comment on est pérémianti? On est pérémianti. Elle est bien à Jessie Yesu. Ne me pas Jessie à globe Yesu ni ha me dit ma Jessie. Elle a bien no globe aniti vivi no on me doit se quoi. Oh et vivinto. On tient là no butamba et vivi là. Vois elle est bien de on ton a doit se quoi. Laissez à ta Bible à couper à globe il doit se quoi. Petro ba gbalegban to ta velie glonenia. Mi doit essayer aller ikema ou onkao. La bonté de Dieu. Alléluia. Ne la kudenchi. Magle odio. Ni chokwe la pe me mi no tamebu aller ike. Mi le lomel du me le fier. On nyam la peu et avec on fait tibe galasigno on nyam américain alléluia hein américain mignon zemi jaika beto kule lo merefia wa américain mignon matéanyo wa ewon e o la te globe into e wonde so po do kidia ma wuye le bena mais les gloires au ben kosenegere miat amerebe jime me kanu ikelele wo me ka do ikelele wo ye na be globe ya o nko ya yirare nka oji o asinu do nti ame ikele ka chacha nwie me kuma wure ne eko yo so ya simechare o la play no hein ne ko anigba ko yo ku ya sime o la play Doma ou c'est quoi? On l'appelle non. Elle a benan encore. Ebe male benao. Ma pota. Nous ikele wumie ni mi onto mi abe didio. Elle a be ndole la. Mi me po hia o. Mi na te mano agbe de manière simple. Et nous gboro ton to cha mi le doa o e ba le créer dolele na mi. Car moi une fois dans la journée, ben nous bois. Est-ce non? Voir que gagan de me la sonna no tidibo gam la signo. Ma ou ben ko ma le benao.
ma le bena o, ma kpɔta o, ma kpe ɖe ŋuti o. Elabena amenuvevea egali kpli o. Mina miatsitre miado kpe ɖa. Nyeko ledi o, nyeko ledi o, Yesu amiade kemela sinye o nyeko. Nyenko leji o de la Yesu Yesu ao amea de kemela sinye o nyenko leji de la Yesu Yesu amea de kemela sinye o nyenko leji de la Yesu Yesu amea de kemela sinye o nyenko leji. Dogbera na choro kwa gbene. Tonebe Yesu Kristo nyafeto. Mechonya gbenao. Mechonya gbenao. Mechonya gbeblibora katanao.